Luke u Elena, l-iktar żewġ ismijiet popolari li nataw lil trabi s-sena li għaddiet. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika kien hemm 4277 twelid is-sena li għaddiet, żieda ta' kważi 5% fuq is-sena ta' qabel. Kien hemm aktar subien milli bniet, infatti 53% kienu subien. L-aktar isem popolari għas-subien kien Luke u ismijiet ġejjin minnu. Matthew u Jacob ġew it-tieni u t-tielet. Għal-bniet imbagħad l-aktar isem popolari kien Elena, segwit minn Julia u Emma. L-ismijiet Liam, Benjamin, Joseph, Jack, Nathan, Thomas, Julian, Noah, James u Samuel kisbu popolarità fost is-subien. U fost il-bniet Francesca, Sara, Valentina u Eve. Catherine u Hailey ukoll kisbu ħafna aktar popolarità. Tilfu l-popolarità mbagħad John, Caden, Alexander, Andrew, Nicholas, Daniel, Aiden u Jaden għas-subien. U għall-bniet naqsu mill-popolarità Eliza, Maja, Maria, Kristina, Martina, Kaylee, Michaela, Jade, Alaya u Jasmine. Kienu nnotati xejriet interessanti, pereżempju, ismijiet ta' qaddisin jew persuni bibliċi baqgħu popolarissimi. Kien hemm mbagħad ismijiet li setgħu ġew ispirati minn serje televiżivi, l-isport jew ix-xena mużikali. Fosthom Blake, Calvin, Craig, Denzel, Lionel, Mason, Neymar għas-subien u għall-bniet Adele, Chanel, Chloe, Megan, Nicole, Nora, Rihanna, Scarlett u Sienna.